radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104.3 ya radiyo ijwi ry'Amerika. Waishat radio yacu voa.com naho musangaho ibiganiro byacu. Ikaze mu makuru y'akakanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Abatuye mu duce twa teritwari ya Uvira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko batangiye kubona umusaruro w'ingabo ziri mu butumwa bw'umuryango wa Afrika Burasirazuba. Havuye bariyeri kuri Rubarate, hariya mu Maheta hariho zibiri zarahavuye, havuye bariyeri kuri Karema. Izo bariyeri zaratugoraga cyane, igihe waburaga amafaranga no gukubita cyane ukabura amahoro kabisa, ariko zimaze kuhava abantu bagira amahoro. Uyu no muturage wo muri groupement ya Bijombo muri Kivu y'Epfo. Ibiganiro hagati y'impande zishyamiranye mu ntambara ibera mu ntara ya Tigray y'amajyaruguru ya Ethiopia byongewe igihe byari kumara. Urukiko rudasanzwe rwa Repubulika ya Centrafrica rwakiriye abantu batatu bari mu mutwe witwaje intwaro igihano cyo gufungwa hagati y'imyaka 20 n'ubuzima bwabo bwose. Rero ni cyo gihano baciriwe. Ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato. Igihe cy'ibiganiro hagati y'impande zishyamiranye mu ntambara ibera mu ntara ya Tigray mu majyaruguru ya Ethiopia cyongerewe kugeza uyu munsi ku wa mbere muri Afrika y'Epfo. Fidel Niyongabo arakomeza. Ibiganiro birabandanya muri Afrika y'Epfo hagati ya leta ya Ethiopia n'abaserukira intara ya Tigray kuko bitangazwa n'umutegetsi azo kugene izo mpande zumvikanye ku vyerekeye ivyo biganiro. Ibiganiro hagati y'izo mpande bihagarariwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika birondera ko haba gahengwe mu ngwano leta zunze ubumwe za Amerika zivuga ko yahitanye abantu bagera ku bihumbi amajana n'amajana. Igitigiri cashikirijwe na bamwe mu ncabwenge n'abakozi bo mu gisata c'ubuvuzi. Ibiganiro vy'amahoro vya mbere hagati y'impande zitana mu mitwe vyatanguye mu ndwi iheze muri Afrika y'Epfo. Leta y'ico gihugu yari yamenyesheje ko vyari kurangira ejo ku munsi w'Imana. Igihugu cha Eritrea inteko zacu ziko zigwana ku ruhande rwa leta ya Ethiopia nikiri mu biganiro biriko bibera muri Afrika y'Epfo. Ivyuko ico gihugu kizokubahiriza amasezerano ayari yose azoshikwako ntibitomoye. Abakurikirana ibibera mu ntara ya Tigray babwiye itorokanizo ry'amakuru ryo muri America Associated Press ko inteko za Eritrea zabandanije kwica abasivili n'inyuma y'uko ibiganiro hagati ya leta ya Ethiopia n'abaserukira intara ya Tigray bitanguye muri Afrika y'Epfo. Fidel Niyongabo. Urukiko rudasanzwe rwa Repubulika ya Centrafrica mu myanzuro ikomeye rwafashe uyu munsi ku wa mbere rwakatiye abantu batatu bari mu mutwe witwaje intwaro igihano cyo gufungwa hagati y'imyaka 20 n'ubuzima bwabo bwose ku byaha by'agahomamunwa bashinjwa ko bakoze. Nanone Fidel Niyongabo. Issa Saleh Adun, Usman Yauba na Tahir Mahamat bagirijwe ko bagize uruhara mu gitero c'umugwi witwaje ibigwanisho barimwo mu kwezi kwa gatanu. Abanyagihugu 46 baragandaguwe muri ico gitero cabereye mu buraruko bushiye uburengero bw'igihugu. Abashikiriza amanza bari basavye mu kwezi k'umunani ko abo bantu batatu bakatirwa gupfunga ubuzima bwabo bwose. Iyo sentare idasanzwe ica imanza zerekeye ibyaha byo mu ngwano n'ivy'agahomerabunwa vyakozwe kuva mu mwaka wa 2003. Inyuma yuko igize ibibazo mu ntango, urubanza rwayo rwa mbere rwatanguye mu kwezi kwa kane. Iyo sentare igizwe n'abacamanza bo muri Centrafrica hamwe n'abacamanza bo mu mahanga. Abashikiriza amanza bayo baturuka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, Ubufaransa na Togo. Republika ya Centrafrica kimwe mu bihugu bikenye cyane kandi birimo umutekano muke cyane ku isi, cyarasinzikajwe n'ingwano yari ifatiye cyane ku madini na politiki. Iranenga umugambi w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wo gufatira ibihano bamwe mu basirikare bayo bakuru. Oriane Itangishaka arakomeza inkuru. Umushikiranganje wa Iran ajejwe imigenderanire n'amakungu avuga ko imvugo y'abategetsi b'Ubudagi yuko bagiye gushira ibihano ku gisata c'igisirikare cyabo ca IRGC igayitse. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri no munsi wa mbere, umushikiranganje Nasser Kanani avuga ko ivyo bihano byoba biteye kubiri n'amategeko. Ejo ku munsi w'Imana, umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu w'Ubudagi Annalena Baerbock yavuze ko igihugu ciwe n'ubumwe bwa Buraya bariko bariga kuri ivyo bihano. Ibi bw'itororokanizo ry'amakuru y'Abadagi ARD yuko bashobora gufata ico gisata c'igisirikare ca Iran IRGC nk'umugwi w'iterabwoba.
Itangazo rya Berbak rishikirijwe inyuma y'umunsi umwe umukomanda w'igisata c'igisirikare IRGC Hossein Salami yagabishije abantu bari mu myiyerekano kutazosubira kuyigira. Igihugu ca Iran kimaze igihe mu myiyerekano kuva mu kwezi kw'icenda inyuma yaho umwigeme w'imyaka 22 Masa Amini ahagaritswe n'igipolisi kijejwe guhagarira amabwirizwa y'umuco yagirizwa kuba yararenze ku mategeko y'idini rya Islam abakenyezi bagenderako. mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi wa eshatu radiyo yacu voa.com naho murahadusanga naho kuri Facebook na Twitter turi kuri @voa radio yacu. Mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabujije uwari wagenwe nka ambasaderi wayo mu Rwanda gutanga impapuro zibimwemerera, inahamagaza uwari muri izo nshingano mu buryo bw'agateganyo. Ni nyuma yaho icyo gihugu gihaye ambasaderi w'u Rwanda amasaha 48 yo kuba yavuye ku butaka bwacyo. Ibyo biraturuka ku mwuka mubi uri hagati y'ibihugu bituranye mu mbabarire watewe n'iyobora ry'intambara z'umutwe wa M23. Inkuru tugezwaho na Temistocle Mutijima. Nkuko bikubiye mu ibaruwa ya minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo bwana Christophe Rutundura, kuri uyu wa mbere nibwo Vincent Karega wa ambasaderi w'u Rwanda muri Kongo yamenyesheje ko atagomba kurenza kuwa gatatu w'iki cyumweru akiri ku butaka bwa Kongo. Ni umwanzuro wari wafashwe n'inama y'inzego nkuru z'umutekano yari yobowe na Perezida Felix Tshisekedi kuwa gatandatu ushize, aho yasabye guverinoma kwirukana ambasaderi w'u Rwanda. Iyi baruwa kandi irasaba ambasaderi wari wagenwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuyihagararira mu Rwanda kuba ahagaritse gushyikiriza abategetsi b'u Rwanda impapuro zibimwemerera kugeza hatanzwe andi mabwiriza. Ni mu gihe umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa bya ambasade ya Kongo mu Rwanda nawe yahamagajwe i Kinshasa kuganirizwa nk'uko iri tangazo ribivuga. Hagati aho hari amakuru ijwi rya Amerika yamenye ko akimara kumenyeshwa iyirukanwa rye kuri uyu wa mbere, bwana Vincent Karega yasezeye kuri bagenzi be bakoranaga muri ambasade y'u Rwanda i Kinshasa. Nyuma uyu yahise afata ubwato bumwerekeza i Brazzaville muri Repubulika ya Kongo, aho yagombaga gufatira indege imucyura i Kigali mu Rwanda. Umwuka ukomeza kurushaho kuba mubi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uraturuka ku ntambara z'umutwe wa M23 zongeye kubura mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mutwe ukomeje kwigarurira ibice bitandukanye muri teritwari ya Rucuru, ari nako usatira umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. U Rwanda rurashinjwa n'umuturanyi warwo gushyigikiriza inyeshyamba mu ntambara zihanganyemo n'igisirikare cya leta FARDC. Ibyo ariko leta y'u Rwanda irabihakana, ahubwo nayo igashinja igisirikare cya Kongo gukorana n'umutwe wa FDLR ishinja kwihungabanyiriza umutekano. Ibyo Kongo nayo ihakana. Mu itangazo buherutse gushyira ahagaragara kuwa gatandatu ushize, ubutegetsi bw'u Rwanda bwashinje leta ya Kongo guca ku ruhande ihindura umuturanyi wayo nyirabayazana w'ibibazo byayo bwite, ariko igamije kuyobya uburari ku ntege nke z'inzego z'ubutegetsi n'iz'umutekano by'icyo gihugu. Ijwi rya Amerika yagerageje kuvugana na leta y'u Rwanda kuri ibibazo by'umwuka urimo kurushaho kuba mubi hagati y'ibi bihugu bituranyi n'ikigiye gukurikira iyirukanwa n'ihamagazwa ry'abambasaderi, ariko ntibyadushobokeye. Inshuro twahamagaye bwana Alain Mukurarinda, umuvugizi wa leta wungirije, ntibyadushobokeye. N'ubutumwa bwa telefone twamwoherereje kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yari atarabusubiza. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa Twitter mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere, Perezida Paul Kagame yavuze ko yagiranye ikiganiro cyiza n'umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Muri ubwo butumwa Perezida Kagame yagize ati: inzira n'uburyo bwo gukemura ibibazo bikarangira mu mahoro biri muri twe, twubakiye ku nzira ya Nairobi, iya Rwanda ndetse n'indi mihate mpuzamahanga. Mu itangazo bwaraye bushyize ahagaragara, ubuyobozi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe nabwo bwatangaje ko butewe impungenge n'umutekano ukomeje kurushaho kuba mubi mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu muryango ukaba wahamagariye impande zihanganye gushyiraho agahenge bwangu, kubaha amategeko mpuzamahanga, umutekano n'ituze by'abaturage b'abasivili, hamwe no kubahiriza ituze ku mipaka y'ibihugu byose byo mu karere. Ikirenze kuri ibyo, umuryango wa Afurika yunze ubumwe wanahamagariye impande zihanganye kuyoboka inzira y'ibiganiro. Uwo muryango uvuga ko ushyigikiye byimazeyo inzira ya Rwanda igamije gusubiza mu buryo imibanire y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
uyu muryango ushimangira ko ingamba z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, iz'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'iz'inama mpuzamahanga y'umutekano ku karere k'ibiyaga bigari zose zuzuzanya kandi zigomba gushyigikirwa. Ukaba wanashyigikiye Perezida Joao Lourenço wa Angola ku muhate we nk'umuhuza hagati y'ibihugu bituranyi u Rwanda na Kongo. Ni mu gihe Perezidansi y'u Rwanda ibinyujije ku rukuta rwayo rwa Twitter kuri uyu wa mbere yatangaje ko Perezida Kagame yakiriye mu biro bye bwana Antonio Tete, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola, wari umuzaniye ubutumwa bwa Perezida Joao Lourenço uyoboye muri iki gihe inama y'umutekano ku karere k'ibiyaga bigari. Temistokle Mutijima, tukivuga kuri inkuru mbibutse ko mu kanya bagenzi bacu hano ku Ijwi ry'Amerika bo mu ishami ry'Igifaransa bamaze kuvugana na Ambasaderi Vincent Karega, babwira yuko yamenyeshejwe ko agomba kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isaa 5 za mu gitondo. Yemeje rero ko byagiye kugera saa 7:05 yamaze kugera mu gihugu cya Congo Brazzaville. Muri Kongo kandi abaturage batuye muri groupement ya Bijombo iri muri territoire ya Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barishimira ingabo ziri mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zasenyeza bariyeri z'imitwe yitwaje ibirwanisho yishyuzaga amafaranga abaturage. Iyi nkuru turekesha umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira. Ingabo z'uyu muryango zikorera mu gace ka Uvira na Mwenga zirimo iz'Uburundi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zimaze gusenya za bariyeri zirenga 5. Izi ni bariyeri zari zarashizwe mu buryo butemewe n'amategeko n'imitwe yitwaje ibigwanisho mayimayi ndetse n'abasirikare bamwe ba leta bakorera mu misozi miremire ya territoire ya Uvira. Amisi Tete n'umuyobozi wa groupement Bijombo avuga ko izo bariyeri zitemwa n'amategeko zarahitwa Maheta, Malimba, Ruhuha, Kateja, Kakuku, Nyakirango ndetse na Ruheshi. Bamwe mu baturage batuye mu masango bavuganye n'Ijwi ry'Amerika barashima uburyo izo bariyeri zasenywe. Havuye bariyeri kuri Rubarate, hariya mu Maheta hariho zibiri zarahavuye, havuye bariyeri kuri Karemba. Izo bariyeri zaratugoraga cyane, igihe waburaga amafaranga no gukubita cyane ukabura amahoro kabisa, ko zimaze kuhava abantu bagira amahoro. Mwishuraga ngahe hehe nahe? Kuri ayo mabariyeri hariho bariyeri twishuragaho 500, 1000. Turashima bagira neza bazikubiyeho abasoda bavuye i Burundi na FARDC. Usibye izi bariyeri zavanweho, aba baturage bavuga yuko kubiza ingabo za Afurika y'Iburasirazuba ziri muri ako karere bituma baragira amatungo yabo batari basanzwe bayaragirira. Inka zo mu Maheta n'iziriya ku Muramza no mu Kiziba z'Abanyamurenge n'Abafurero ziriko zirahura n'Ababembe. Ubu nyine ziriko zirahura, zigahurira kuri Mbundamo. Abantu bariko barahura buke buke. Baviriya mu Kiziba, ku Muramza, abandi mu Maheta no mu Magunda bariko barahurira hariya kuri Mbundamo. Bafite inka zabo n'ihene n'ibifura. Cyakoze nubwo izi bariyeri zo mu masango zavanwe, abaturage bava Uvira bagana Bijombo cyangwa bava Bijombo bagana Uvira banyuze mu nzira ya Kirungwa nabo bahangayikishije n'ubwinshi bwa za bariyeri za FARDC ziri muri uwo muhanda. Uhereye hano mu Kijaga kugeza muri Nyarubwe ni 5,500, twagera ku Kirungwa tugatanga 1,000. Nanone haruguru yo ku Kirungwa hari bariyeri zibiri dutangaho 3,000. Tugeze kandi muri guverinema mu Buhonde no mu Mitamba ni 1,000. Bariyeri zose rero zikaba 8. Hama rero tuja gusohoka mu isoko iyo dutaha hari indi bariyeri nayo dutangaho 1,000. Mbese buri muntu warema isoko wese atanga amafaranga? Buri muntu wese warema isoko atanga amafaranga yataha. Muri rusange amafaranga twishura usanga twishura 1,000 bigera kuri 35. Twagerageje kuvugisha umuvugizi w'igisirikare cya FARDC muri aka karere ntibyadukundira, ariko umuyobozi wa groupement ya Bijombo avuga ko basabye ingabo za Afurika y'Iburasirazuba kubavanira izo bariyeri ziri mu nzira ya Uvira Kirungo. Vedaste Ngabo, Ijwi ry'Amerika, Uvira. Ukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Nkuko twababwiye muri aya makuru, imirwano ikaze hagati y'abarwanyi ba M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC yakomeje mu gitondo cya kare kuri uyu wa mbere tariki ya 31 z'ukwezi kwa 10 mu duce twa Rumangabo, Gisigari, Kako na Rugari. Mu kiganiro cyanyuze kuri radio communautaire La Vérité ikorera ikiwanja mu gitondo cy'uyu wa mbere aho ni muri Kongo, ubuyobozi bwa M23 bwatangaje ko bufite intego yo gufata byihuse umujyi wa Goma, akarere ka Masisi, Nyiragongo, Lubero n'ahandi. Bemeza ko
batagifite igihe cyo gutakaza. Mu kiganiro muri Sanga gitambutse mu kanya hano ku Ijwi ry'Amerika navuganye n'umunyamakuru Jimmy Shukran Bakomera ukorera mu mujyi wa Goma, mbanza kumubaza uko byifashe. Hano mu mujyi wa Goma ibintu ntabwo bimeze neza mutagoma, kuko abantu bose bikanga M23 abarwanyi ba M23 wenda kuba bagera mu mujyi wa Goma isaha iyo ari yo yose. Byatangiye aho abo barwanyi bafashe uduce tumwe na tumwe twa Rucuru, Kiwanja no mu zindi grupema nka za Gisigari, aho byatangiye imirwano myinshi yahuje ingabo za Kongo ndetse n'abo barwanyi ba M23 bafatiye utwo duce. Byaterera impagarara mu baturage, abenshi bava mu byabo, abandi bakaguma mu turere bari barimo bakabana n'izo ngabo za M23. Tuvuge nko mu mujyi wa Kiwanja no muri Rucuru centre hari ibiro by'akarere ka Rucuru. Urabona ko bamwe barahunze, abandi bakaguma muri utwo turere aho babanye tuna M23, kuko M23 ikimara gufata utwo duce haje batanze ubutumwa bari kwereka abaturage ukuntu bo bazanye amahoro, nta bintu by'impagarara ndetse n'intambara bashaka, ahubwo ko bashaka ubumwe bw'abanyagihugu. So ibyo byose rero bikaba byarazanye impagarara mu mitwe y'abaturage. Ugeze hano muri Goma bindi, kuko mu itangazo ry'uyu munsi M23 yashyize ahagaragara ivugira kuri radio communautaire La Verite, ni radio ikorera hariya mu mujyi wa Kiwanja ni muri teritwari ya Rucuru. M23 yatangaje yuko ifite intego yo kwegera uturere twose. Muri ko turere twose harimo n'umujyi wa Goma, uduce n'utundi duce twa Masisi n'uturere twa Lubero n'ahandi muri Kivu y'Amajyaruguru, aho ibintu usanga yuko byazanye situation itari nziza mu mitwe y'abaturage. Turakugarukaho mu munota umwe utubwire ibyo myigaragambyo uko yagenze, ariko reka tubanze twakire Habonimana Dieudonné, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Icyumviro cyanjye cyari cy'uko bibaza yuko ari Kongo ibyo bikeneye amahoro, kuko ariko uraraba muri Afurika bisaba yuko twese hamwe nk'abanyafurika tujya hamwe kugira turondere amahoro hamwe. Iyo igihugu kanaka kigifite ingorane, ikindi gihugu kigenzi cyacu kikumva yuko ari ingorane, bigafashanya hagati y'ibyo bihugu. Rero kifuzo cyangwa intererano yanjye yari yuko ari Kongo yoba indepanda nk'uko isanzwe yarikukiye, ntihagire abantu kanaka bashobora kugenda ngo bavogere muri icyo gihugu, bafata intara nk'uko biretse biraba, hanyuma icyo hirya y'ejo bishobora gushikira. were ku bwanjye numva yuko twese hamwe ari ibihugu biri muri Afurika twujya hamwe kugira turondere amahoro hamwe. Nicyo cyifuzo cyanjye. Dieudonné Habonimana, urakoze cyane. Reka twambuke tujye kwa Claver Rubanga, umunyarwanda, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Byemerereye hano i Bujumbura. Icyo nagomba nterere ku cyerekeye iyo mirwano iri hagati ya M23 n'ingabo za Kongo ni uko ahakuru n'ahakuru boganira, kuko intambara ubwe Kongo yarayinaniye ko ituza M23. Rero icyo bapfa bo baragipfa, ibicare ku meza baganire hama intambara ibone guhagarara. Twambuke tujye kwa Nduwamahoro Benjamin. Ikibazo gihari ntabwo uko babibona nk'uko mu kanya birebaga ku mbuga nkoranyambaga abantu bigoma bari kwigaragambya. Ntabwo biriya bintu bikwiye, kubera ko uko byagenda kose ndabona amahoro azaboneka ari uko kiriya gihugu gicitse n'ibihugu nka bitatu. Kubera iki Benjamin? Impamvu ariko mbibona ni ukubera ko ubuyobozi bwa Kongo buyobowe n'umusivile, reka mbyite gutyo, Tshisekedi. Ibi bihugu byacu bigendanye n'amateka yabyo, kubiyobora uri umusivile bisa n'ibigoranye. None se ubu wambwira ko igihugu cya Kongo cyafite ubushobozi bwo kwitabaza kamikaze? Oyaburetse kuko none se ibihugu byose muri Afurika biyobowe n'abasivile byacitsemo gatatu. Ibihugu hano muri Grand Lac yacu dutuyemo, nawe urahazi, niho uvuka.
biragoye kugira ngo umuntu abashe kubona stability ari umusivili. Ibyo ni amateka uzi kuva muri za 80 na oroshya nkwereke none buriya muri Tanzania uriya mu mama ni umusirikare. Aha, muri Tanzania rero itandukanye ko batacitsemo gatatu. Muri Kenya uriya mugabo ni umusirikare ko batacitsemo gatatu. Buriya itandukaniro rya mbere narivuga nko muri Tanzania. Muri Tanzania ni igihugu kitajya kigira imitwe ikirwanya. Icyo ni icya mbere ngire ngo turakyemeranwa. Ariko urumva kuva kera ni abasivili bahayobora. Ntiwumva se ko abasivili nabo bashobora kuyobora neza? Abasivili ndakubwiza ukuri, nkubwije ukuri kujuje ibyangombwa, nta musivili wayobora i Burundi, nta musivili wayobora mu Rwanda, yewe ni Bugande. Ngaho zitere twumve Benjamin, komeza. Hanyuma rero icyo ngiye mbona M23 gusa nayo uko nyibona siyo ifite ziriya mbaraga turi kubona kuri tere y'imirwano aka kanya tuvugana. Uko byagenda kose nubwo havuga u Rwanda sinavuga ngo nirwo, ariko uko byagenda kose hari umuntu uri inyuma ya M23 nk'uko na leta ihanganye nabo igomba kongeramo imbaraga kuko ikamenya ko umuntu bahanganye nawe atari M23 nk'uko bagenda bavuga ngo ni M23. None se uwo muntu utagaragara yabakorera hehe? Bo baramubona ariko mu buryo bwa politike ni ukubeshyanya, twese turabizi. Igisobanuro cya politike ni ukubeshya abantu, hari ikindi gisobanuro se? Wowe rero ukagira uti baramuzi araho ari. Baramuzi arahari, ahubwo nibareke guterana amagambo bakora ibikorwa. Ku bwawe rero ukavuga uti nibasaturemo ibice, kuki ubyita bitatu se, kuki bitaba bibiri cyangwa kimwe? Ntabwo mvuze ku bwanjye ntibyaba bitatu gusa, ahubwo njyewe mbaye nk'ugiye inama ya M23 mbaye nk'uyigira inama yareka kuvuga ko iharanira uburenganzira ngo bw'abavuga ikinyarwanda, ahubwo wenda igafata nk'igice runaka cya Kongo ikavuga uti twe turashaka ko kigenga nk'uko Southern Sudan yabigezeho. Nibwo baba bafite icyo barwanira gifatika. Nduwamahoro Benjamin, urakoze cyane niba ucukije igitekerezo cyawe. Ugira umunsi mwiza. Namwe mugira akazi keza ntari. Mukomere. Dusubire kwa Jimmy Shukran Bakomera. Wumvise rero ibyo Benjamin avuze mu kanya wari urimo uvuga iby'uwo muyobozi wa gisirikare wageze aho avuga ati ngewe uduce twose M23 yigaruriye ndatugarura ku kabi no ku keza. Ariko ibyo turimo tubona n'amaso birasa nkaho bitandukanye nabyo. Habanje Bunagana, hakurikiyeho za Kitagoma, hakurikiyeho Kiwanja, hakurikiyeho Rucuru, n'iyo migi yindi yose yo hagati aho ngaho urayizi kundusha kuko niho uri. Imbaraga za FARDC yatakaje aho hantu hose ihareba. Ni bya bindi baca umugani ngo ni ukwigira inyuma kugira ngo usimbuke neza, cyangwa harimo n'intege nke za gisirikare. Ibyo asezeranya abanyekongo babyizera ku rugero rungana iki? Nturi umusirikare ariko uri umunyamakuru w'inararibonye aho ngaho muri ako gace, urabibona ute? Murakoze cyane Mutagoma, numvishe ibyo mugenzi wanjye Benjamin yavuze yerekeza ku buyobozi bw'abasivile. Mbonye icyo nacyo wenda we ni ukuntu uko abibona, gusa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yayobowe nayo n'abasivile, n'uyu munsi iracyayoborwa n'abasivile. Akenshi ujya ubona intambara ziraba ariko zigakemuka. Nsubiye ku kibazo wari umbajije Mutagoma, ntinavuga yuko ari imbaraga nkeya z'igisirikare cya Kongo, ahubwo mu minsi yashize nigeze nkubwira yuko politiki ya Kongo igikinwa mu nzira zitandukanye. Ubu ushobora kubona usubiye mu 2012 aho nyine M23 yabaga yari muri teritwari ya Rucuru tena, babakuye muri Rucuru babagejeje ahitwa Runyonyi, babavanamo babambutsa umupaka wa Kongo na Uganda. Hariya muri Bunagana aho bari no mu duce twa Cyanzu babavanamo mu masaha 48. Ariko harimo ingabo zishobora kuzagaruka, aho harimo ingabo za ONU. Politike y'igihugu nibyo nahoze nkubwira no muri iyo minsi yashize, politike y'igihugu abakongomani n'ubu ntabwo bari bashobora kuyumva neza, kuko urebye imirwano yabereye Bunagana n'ahandi hitwa Rangira,
aho habereye imirwano ikomeye cyane hagati ya FARDC na M23 ariko bakijya kwinjira muri Rucuru bafashe Kiwanja M23 yinjira muri Kiwanja yinjira muri Rucuru nta mirwano ikomeye habaye Mutagoma ku kantu wenda bari kudukurikirana bose bakumve nta mirwano ikomeye yabaye bari ku M23 kwinjira muri Rucuru twagiye tukabona ingabo za leta ziri kwivana mu birindiro M23 irinjira kuri aya masanzu ubwire ko nta musirikare wa leta nta musirikare wa FARDC uri aho ngaho muri Rucuru hose bagiye bahava nta mirwano yaba ari n'akandi gace kitwa Kako ni mu birometero 2 uvuye muri Rucuru centre FARDC yarahavuye M23 irahafata nta mirwano ikomeye yahabaye imirwano yabaye uno munsi mu gitondo ahantu aho M23 ari ishaka gufata ahitwa Rumangabo ndatekereza ko ni ubushake butari bwahaba ku ngabo y'igisirikare njye ntekereza yuko uyu muyobozi w'igisirikare waje hano muri Kivu y'Amajyaruguru agize ubushake tena agaterwa inkunga n'abayobozi ku rwego rwa Kinshasa iyi ntambara yarangira Mutagoma none se uravuga uti ni ubushake bwa gisirikare butaraza uti muri make urasa n'uvuga uti M23 iragira imenge kuko naho yafashe basa nkaho bahayirekeye batarwanye ariko hari ibyo tubona ku mbuga nkoranyambaga turabona abasirikare ba leta bavuga ko batsinzwe bavuga ko ingabo za M23 zibarusha imbaraga zifite ibikoresho ibyo bintu bavuga ni ikinamico ko numva bihabanye n'ibyo uvuga urimo kubona aho ngaho icyo kinyuranye uragisobanura ute Shukrani Mutagoma intambara irimo kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo iteye ukwinshi abantu bari ku marezo sosiyo hariho byinshi ariko twe nk'abanyamakuru tuko tubibona kuko hari byinshi byagiye bivugwa aho usanga ingabo nyine za Kongo ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati twatsinze ibyo byaravuzwe cyane ariko abandi bakubwira bati dushaka yuko leta ya Kongo ihasha umutwe wa 23 abandi bakubwira ngo dushaka yuko leta ya Kongo nayo ishoza intambara n'u Rwanda itera u Rwanda ku mugaragaro ukabona ibyo bitandukanye Mutagoma navuga yuko M23 intambara gifite ako kantu wenda tukumvikane M23 nabo ni abantu bazi ibyo bakurikiye hari ikintu cyitwa balkanization cyavuzwe kenshi yaje kugabanya n'igihugu kabiri ni nabyo Benjamin yahoze avuga ati n'umuti M23 ifite imbaraga ariko guverinoma nayo ni guverinoma ifite imbaraga ubushake bwa gisirikare nibwo butarahaba Mutagoma Jimmy Shukran Bakomera ni umunyamakuru wa Kivu Morning Post na Radio Kivu 1 bikorera mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru twavuganaga mu kanya saa 10 mu kiganiro muri Sanga gihita hano ku Ijwi ry'Amerika tuvuga ku byerekeye imyigaragambyo yaramukiye muri uwo mujyi ikorwa n'abaturage basaba leta bashyigikira leta mu ntambara irwana ni nyeshyamba za M23 ni inkuru turi bukomeze kubagezaho no mu makuru yacu ataha turaza kuvugana n'umunyamakuru wacu uriyo Darius Sanka inshuti rero mwari muteze amatwi aya makuru naha tubaye tuyacumbikiye nshimire mwese mwari muduteze amatwi nshimira Edi Rwema twari kumwe hagarariye aya makuru Nadia Taha yarari mu buhanga bw'ivyuma no kuyegeranya kuri mikoro gendi Jeffrey Mutagoma mwizina ry'abagenzi banjye ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese